Kale metoda je najbolja metoda za učenje engleskog online. Evo 7 razloga zašto. Polaznici ostaju fokusirani cijeli sat, jer profesor postavlja pitanja nasumično, pa uvijek morate biti spremni odgovoriti. Kale metoda se brine da pričate što više moguće tokom cijelog sata. Kale metoda je brza i dinamična i više se čini kao igra nego klasično učenje. S Kale metodom reakcija studenata postaje puno brže. Temelji se na automatskoj konstrukciji rečenica, bez puno razmišljanja. Oslanja se na dugoročno pamćenje. Naviknuti ćete se pričati pred kolegama i to s potpunom podrškom. Nakon toga postanemo puno lakše govoriti izvan učionice. Puno se ponavlja na satu kako biste dobro razumjeli i zapamtili. Profesori odmah ispravljaju greške, tako da naučite pravilno govoriti što brže. S Kale metodom svaki polaznik dobiva jednako vrijeme za govor, kako bi grupa zajedno napredovala. Probajte Kale metodu, iznenadit ćete se. Kliknite link ovdje ili ovdje.